Haka jele ban kentiu ya rukom ai jing sumar uba wailat mikishan la menteri berikmi ya katanat jongga kot kya ke sarkar jala haka arpo artre ko kula lingkot 8000 pun riu ula pli pajba ya ka health ATM machine ha Juwai Civil Hospital Yalong. Ya kanika machine la penyo lingba ka CM Catalytic Fund haka mang tingka ka balai point pralak ka bala ban shim nomuna hadu unro potli na kamet ubriu ban shim por tang hapo 10 minit bakentop ya ka BP shini ka jingshet ECG uric acid nalor kiwai pat. Hakanika sngi nalor menteri la don lang ru da ka director jongatnat health and family welfare MI ka Dr. J Momin u deputy commissioner ka West Giant Hills district u Abhinav Kumar Singh ka DMNHO ka Dr. P Shalla u medical superintendent ka hospital u Dr. W Lakyang bat kiwai. Hakanika jogo sngi na kalyang menteri ul IT ru ya atli ki work order na ka bantaban sna ya ki sub center syaki atli ki snong bahap hapo ka constituency jong u kata kekentop ya kasnong Yalong bat hasaba muswang. So kam gadap ko why kenika machine ko kodi ka health ATM ay bentaw test ya chibun kijing test kiwo pundunai kijing lut yong ki nong thu dawai ki nong test tengah di poreu a ni bon declare ya kenika machine dawai ko panen ka bigan do. Ini lah sesi dulu tiga pharmacy yang KMHIS ko wide legacy ko wide house so genta nang wa hewan unipor hewan tu rawai yung yo gi duai yo gi susuma ko be ini wan emi lebenta upendep ya kikam mentu ini ko nang kom kamadas nyau pi yo wide ya kenika nika diagnostic machine lane ka machine go khodi go e protuki ka tega health ATM ne ko ate ka machine go da bo heti go da wai to wa hap poch pau minute ye phu test ki test ki wa ye phu le ado ru pau tli ki jai test ki wa nagaliang yong ingat skemi wa dei wala ikni ki test yo pun guna ya ka jinglut jingsep yong ki dong wan thu wai ka kamera thana gen tu la da train ar put inda se ni go yarapในบรรดาyang kipat bak kiwo wanแต่ให้เตมันวันพี่ตัว enter lagiแต่มีcái system แต่ในแต่กับ report ye punให้ตู้hi hapok chau minit umi ke report yang kita test tu leพี่บัดกำจุle man enterพี่ka mobile number da poi ka report hapok ka WhatsApp message ke yangพี่leแต่ก็นี่ไงสแกมีก็ว่าจะรับปาชีบุนในเรื่องยังด็อกเตอร์เราไปเป็นเนี่ยพากีเมมองงี้มอนเสียถูกบักลาพี่ว่าตัวระบบเอนี่ก็มาชินทั้งหมดอีแต่ฉันเนี่ยไปดูกันนี่มาชินเนี่ยเฮนรี่อีเป็นเทสต์อีกันนี่เด็กแต่กี่ร้านกี่ด็อกเตอร์นี่ยกใช้กันกี่ไปอันกี่กัดคำแต่จริงเอ็มกรามแต่กันนี่ตัวเอกเบลย์ว่า I'm really thankful to our deputy commissioner that on his leadership through the CM Catalytic Fund that we able to procure this and it is on trial basis for now so we'll see dau pai la da to yoi wa kata dang perchangi la da yoi wa nang met kani that them te dau perchangu install we'll try to install to other health facilities also even to CIC PIC if possible up to the sub center level so kani to dau perchangi tangkam man kate temut kani deman ka kam ka jing perchangu nang jing sedang yong i kani to chi benta ko wa inaugurate Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya